នេះរបៀបតេស្តថ្មនេះថ្ម10 8650នេះតេស្តហ្នឹងនេះនឹងប្រើនេះផ្ទៀងម៉ោងមើលនេះគឺលោត2អាំពែយើងកំណត់វ៉ុលវាកាត់ផ្ដាច់គឺ3វ៉ុលនេះ3វ៉ុលកាត់ផ្ដាច់មានន័យថាវាធ្លាក់ដល់3វ៉ុលគឺឧបករណ៍នឹងវាលែងលោតហើយវាលែងដំណើរការឥឡូវវាបាន21នាទីឯតាមស្មានមើលវាអាចបានកន្លះម៉ោងជាងតាមមើលថ្មនេះវាវាយលេខនៅលើនេះគឺ2000មីលីអាំពែនេះលេខ2000មីលីអាំពែបើគិតទៅយើងលោតវាគឺលោត2អាំពែវាបាន1ម៉ោងគឺ1ម៉ោងគឺវាគ្រប់តម្លៃវាដាក់ហ្នឹងហើយបើលោតអត់បានទេវាខ្វះមានតម្លៃយើងដាក់មកខ្វះហើយយើងមុននឹងលោតគឺយើងសាកវាឲ្យពេញសិនទៅសាកនឹងឧបករណ៍ឲ្យបានសាកនឹងនេះបាននេះសាកវាពេញសិនទៅយកមកលោតតែចង់ដឹងបន្ទុករបស់វាតើគេវាយលេខមកហ្នឹងគ្រប់អត់ឥឡូវវានៅសល់ 3.3 ហើយវ៉ុលវាអាហ្នឹងវ៉ុលវាវ៉ុលជាទូទៅគេប្រើក្នុងម៉ូទ័រប្រើក្នុងspeaker អីវ៉ុលវាវ៉ុលដំណើរការរបស់វាគឺវ៉ុល 3.7 វ៉ុលវ៉ុលកាត់ផ្ដាច់វា3វ៉ុលឬក៏ 2.7 អីហ្នឹងគេកាត់ផ្ដាច់មានន័យថាគេកំណត់ថាវាឲ្យអស់ថ្មហើយដូចម៉ូទ័រអីគេដាក់ផ្ទាំងដុំស៊ីខ្វីវាការពារប្រតិចដើម្បីប្រើទៅដើម្បីកុំឲ្យវាអស់ថ្មពេកកាលណាអស់ថ្មពេកអានេះវាខូចលឿនមកហើយម៉ូទ័រអីផ្សេងគេសុទ្ធតែដាក់ដុំការពារវានៅពេលដែលយើងប្រើដល់កម្រិតមួយទៅការកំណត់របស់វាគឺវាផ្ដាច់លែងឲ្យចរន្តភ្លើងយើងប្រើបានទេដោយមានន័យថាវាទាមទារឲ្យយើងសាកសិនវាទាមទារឲ្យយើងសាកថ្មសិនអាហ្នឹងគេដាក់ផ្ទាំងការពារស៊ីខ្វីវាហ្នឹងអាហ្នឹងគេការពារថ្មកុំឲ្យវាឆាប់ខូចអាហ្នឹងផ្ទាំងលើថ្មអីផ្សេងហ្នឹងអានេះកន្លែងនេះខ្ញុំអត់បាន reset វាមកតែនេះវាបាន1000មីលីជាងតែបន្ទុកវាបាន1000មីលីនេះមីលីវានេះនៅក្នុងហ្នឹងនេះ1000មីលីអាំពែជាងហើយអាហ្នឹងយើងមើលកន្លែងហ្នឹងក៏ដឹងដែរកាលណាយើងដាក់ទៅវ៉ុលវាធ្លាក់នៅសទៀបជាង3វ៉ុលវាកាត់ផ្ដាច់មកយើងមើលមីលីកន្លែងនេះទៅតើវាបានប្រហែលមីលីវានៅបង្ហាញនៅកន្លែងនេះអានេះវាបាន1000ជាង1000មីលីជាងនេះមានន័យថាថ្មហ្នឹងតាមខ្ញុំគិតទៅវាបានត្រឹម1000មីលីជាងទេប្រហែល1200ទៅ1500មីលីទេថ្មនេះតាមកម្លាំងរបស់វាឥឡូវវាចិត្តកន្លះម៉ោងហើយតែលេខរបស់វាវាយ2000មីលីនេះថ្មនេះអាហ្នឹងយើង reset វាកន្លែងនេះទៅ0ទៅយើងនៅពេលដាក់ទៅគឺថ្មចូលផ្លឹបពឹបទៅវាលោតទៅមីលីកន្លែងហ្នឹងវាកត់ទុកថាតើបន្ទុកដែលវាហូរហ្នឹងគឺបានប្រមាណថ្មហ្នឹងប្រើបន្ទុកប្រមាណអស់វាថតនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកក្រោមគេនេះគឺខ្ញុំប្រើអាហ្នឹងសម្រាប់តេស្តគឺមានឧបករណ៍ផ្សេងទៀតសម្រាប់តេស្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីអាហ្នឹងទៅវាអានេះវានឹងថ្លៃឧបករណ៍នេះថ្លៃមានអាផ្សេងហ្នឹងឬក៏យើងតេស្តអាចប្រើ redstone load នៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបង្ហាញអំពីការប្រើ redstone load រួចអស់ហើយយើងរក redstone ដែលមានតម្លៃប្រហែលនេះ redstone load 2អាំពែហ្នឹង 1.6 អូមមកនេះនៅក្នុងហ្នឹងរក redstone 1.6 អូមប្រហែលវ៉ាត់ដែលយើងធន់បានមកប្រហែលវ៉ាត់ដូចយើងអានេះគេដាក់7វ៉ាត់កំណត់វាហើយវាកាត់ផ្ដាច់ឡើយវាបាន1500មីលីអាំពែនេះហើយបាន38នាទីហើយនេះកាត់ផ្ដាច់ហើយកាត់ផ្ដាច់ពឹបហើយគេដែរមានន័យថាវ៉ុលវានៅក្រោម3វ៉ុលគឺវាកាត់ផ្ដាច់ហើយនេះរយៈពេលម៉ោងរបស់វានេះខ្ញុំលោត2អាំពែគឺរយៈពេលម៉ោងរបស់វាគឺបាន38នាទីមានថ្មហ្នឹងគឺវាចិត្តគ្រប់កម្លាំងរបស់វាដែលវាវាយលេខគឺចិត្តគ្រប់2000មីលីអាំពែថ្មនេះ
chỉ mơ nhầm mơ trong đấy nè mà pon pram rồi học sập mình này là một pon pram rồi mili chiang này vài pi pon mà nó pon pram rồi mili chiang vì chất sai sắp này tí chất sai sắp này tí anh ấy cứ pin pé nè load pin pé dừng vài cho vô lấy pin pé năng máuต่อmáu cho vô lấy năng máu dừng rồi anh ấy cắt đai bay cho son vol năng máuต่อmáu dừng reset capacity ní máu cầm cái capacity này cái lạnh tốc của việc nàyต่อnăng đây anh mình cái lạnh vài pé vài vol cắt đai dừng xe vol cắt đai cho nên dừng reset capacity cái lạnh tốc với nó son đấy dừng load pop tới cứ ai vọt mò năng ba này ai vọt mò năng ba này lấy mò nhưng vọt đang ở bàn sam sập vài nét ti mày này thà mò năng bị vay pi pon milimpia việt group men tại khoa tích tuổi nhưng ai được tôi cho bàn mò này anh ấy nhom tinh bật thoi ra thế này mò nhom tinh bật thoi ra thế khi đang cái vay đang thu tờ lại cái đang thu nhom tinh bật thoi ra thế tinhประมาณ3 được group bật thoi đây này haต่อมาnhom đại gia mình mật phẹt xua nhưng tới còn nhom phơi video bằng hai những việc tè tè mò nâng ở mơ từ video cứ miền tây năng thế bờ mật phẹt nào tới cả mò ấy nè tại ở ngày nhom mật này thế để xả lại nhà lại nhom đầu bạc côm đầu mật tay cái do mà chút cho lấy tích tôi để mò miền này anh đang video bằng hai việc cả tẹt mò cái vay pi pon mình tại bàn chật pi pon vào cây đài nè bàn mà pon pram rồi học sập bàn tràn vào cây đài vì ai tôi cho bàn này mò từ lại năng mình miền mò class vì vay buôn pram pon này riêng ắt bật để riêng của họ riêng của họ riêng cái vay tam tip xa năng tôi dương do mót tay nhưng ban sau chiều đà nó bị tệ tông tầm ngon vì đà tầm ngon vì ai giờ xài sắp từ 50 gram mò muối tầm ngon đại mò lo ta đấy nhưng thăng tới ban sắp 30 gram này 30 gram này video mình tập năng thế bà mật phẹn nào cho chặt like video complete rồi cho like subscribe video nè môi không